ole thil tu ta chi bai pek ule tun tum video a chuan Norway team te quarter final a England an hne lawa tang khan Miami atangin an rama an hoa Oslo khopui aro pui takin an lal hovin an lo muakani ti chuan an lal in kota Viking ru pui tham tak mai an neya chuta boruak dang lam tak mai ron siam tu Haaland a bok kha Norway ram chung alu pon khovel media te ngai ven le mit latur khopin thona tangin ron chuakani amai ro chu Oslo khopuya khan zanpo riak man lovin USA lama an le nga nani chu te chu enge chan ti te poran chui kan duwa ti chuan Oslo khopui a an hun man dan te le Viking ru hi engtiang in nge Norway hianin an laman chun jom zel don ti ate po kha soya ngai kha ka tan ti in kan ron chop chuak kani ingai thang o Norway ram football team te chu kumsang ni som ni paruk FIFA World Cup quarter final a England laka 2-1 in an tloma heti hian an champion lo chung po in an ram chanchina an thlen san per ani awangin July ni som pathum sang ni som ni paruk thotan ni khan National Airlines A330 mangin Norway team te hi Miami United States atangin an thlok chuaka ramdang boruak an pelzo vek nuwa Norway ram boruak an ron lu chia khan Norway sipai Royal Norwegian Air Force thona F-35A fighter jet pani chuan aron pan naya an thona sirton tona anron escort zui tani hetia Norway team thona an escort chan kha himnalaba lo thona an nei wanga ven nilovin choi moina le zana sang ber an hlan wang zo kani a Norway ram hian kumsang kha zakwa somkwa pariat nuwa World Cup an la khele mi alwa kumsang ni som ni paruka hian an thlen san na bertum ni turin quarter final lai anon thlenga hei wanga choi moina po an nei ani bermai fighter jet pilot te phei chuan an cockpit atangin Norway ram flag anron mu chua hiala ti chuan an ram khopui Oslo a ropui takin mi pui tenan lo muaka Oslo airport a an tum hian thona chu adan pa nga in tui an lo phua kil tina an ram flag tenen zaom takle za takinan lo muaka thona tanga an lo chuk hiam an striker la le hu ha nga tak Haaland chuan America atanga ahon zo telemin bottle avuan lai lem aron pom chua chuan khovel media te ngai ven a lo ngal hle a an ma ni lo muak tu mi pui te po in mak ti in an hlim pui hle bok airport a hian an ram pasal thate choi moi da sang nei ani nuwa airport atangin Royal Palace an lal ina an tlang nga la King Harald Crown Prince Haakon le Prince Ingrid Alexandra ti chuan zaom takinan lo muaka lal in kota mipui sang tam tak pung khomin an lom na an lan tira lal in tual zola mipui sang tam tak pung khom te zinga chuan an lal fapa chuan khuang vua in players tele mipui zong nen World Cup chunga an ti lar em Viking ru chu an nei le dual maya lal in kot a mipui ma a le lal in chunga khan hruai tu poimo pathum ten thu soina hun an neya an lal King Harald chuan lal in chung reception a khan ram ai o a lom thu soin ma a hruaya players te chu thanem ngai takin keimani zok hian in laka kan thil ton awang khan lom thu kan hril tur chau ani zok ti in a hril hloma Norway Football Association President chuan lalma a le mipui ma a Norway Football IO in lom te soina aneya lal chung kuaten an thlop tak awanga an tha amon thu a soitel bok Martin Odegaard an team captain po in lal in bathar le akota mipui sang tam tak ma a chuan chanchin bu sang le NRK broadcaster te kal tangin thinlung takin lom thu soina anei bok ti chuan open top bus parade chu Royal Palace atangin antana Oslo khopui leili paltlangin City Hall Square a ankala lal ina King Harald anwa hmu'a mipui te nena Viking ru lomna pui tak an nei zo khan bus parade hi an tran chau ani a lal ina tanga chuakin Oslo khopui hun poimo ber Karl Johans Gate le Central Oslo khopui chung kong sang an po pheya kilometer khat le achan ve zeta thui mipui te nena hlim taka hun an man nuwa
City Hall Square a ropui takin an vati to pa chuta po chon mi sang tam takin an lo muaka chanchin bu sang The Guardian le Al Jazeera in atar lan dan chuan lal in kota mi puite ne na hun an manzo chia khan halen le atrian pa chuan US atanga an thlona chuak tur a khotlai awangin Sunderbach nen an man mo awangin lal in kota Viking ru manzo ma shat khan thlona dang nang turin an chuak masa a bas pareta hian an tel zui talovani an national team Martin Odegaard chuan pungkhom mipui ma a thu soin an ram mipui te thlop na chu an be sei pia lam ani thu le an limpui le thu asoya an mani tan tu mipui Norway le khovel mun sanga fence te chunga lom te soina ani nge a Norway sarkar chuan heni hi sarkar chol national holiday angin puang lo ma se rampum huap limna ni ro pui ti in chanchin bu sang ten an tar lang thunga na thole zirlai chol anga puan ani rova quarter final a England laka tlom ma se an ram chanchina an thlen samper ani awangin lomna ni ro pui bi ka an manga Oslo khopui lun lai zong mi pui tot mup khopin mi mal le sarkar na thok lai te po an ron chuak khoma rampum chol shan pa siam ni lo ma sela an lo muadan ero rampum huap festival ang hianin aro puyani tichuan kumsang ni som ni paru World Cup chu an ram zin konga top to ma sela an ram le nam kai hara tipum khatu Viking ru ero hi anti top mai don lova Norway football identity tharle an nam choi moina awhla bera an mangzui zel to dona he awhla toy te hian khovel ne le im kumsang ni som ni paru World Cup a hian rampum inlung rual na man ruwa a achang lena an captain Martin Odegaard le players dang te chuan Viking ru choi moi na hi an la the ngil ngai don lova Euro sang ni som ni pariat lo om turata na an thu pui le ral thuam poimo ber ani to tur thu an soibo kumsang ni som ni paruk chung hian mipui te thurual na alian le a sarkar mun poimo parliament atanga chuakin damdoi in le zirda in sang le in fiam na thlangin he Viking ru hi thatakin an chom nungzui rengdona tin Norway home stadium a ram sang nena anin khela piangim stadium chung tinwam tu le Norway ram tipum khatu man ropoimo bera an mangchun zom to dona superfan Oli Fraser tan Mars sang hi som ni paruka Alaudin chu apui atang khan New Year ka Times Square thlagin khovel hian Norway team le ami pui te hi Viking ru mang hian an rechun zom zel to donani